Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Guys, kita beli bakso bakar dulu guys. Beli bakso bakarnya mbak. Beli 3 aja, manis mbak ya. Bakso bakar guys. Bakso bakar. Hey. Datang lagi guys bakso bakarnya. Oke guys, udah dulu guys. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Makasih guys.